murakoze. Sande Emmanuel Nuwayisurwe kandi abaturano bagira ngo nyakufabira ari umuntu murunja hacaro arukufayo munonga kwebisaho kubabira umweta cyakabare ndizene rimbe nimanya simezi zibaye bazafutera wa polisi zibaziriza akazi zibaye bazafutera zisangwa bari bakoze kugwasa mu mutabara magamba nawe heja ahitanda azaruko aheye umutumbi ebi biro mu cyaro cya Kazotu omuri Kazota ona kanso kandi umugambirizo wa polisi abwe cyanga cya Rwizi Samson Kasasira yahamya makuraga omukumi wa Sarasino gwabena kuma famu abe deployed umwitaka y'umuntu kuririnda kandi kugira ngo berineho ubutekerezana okuyabo bakaba mutereho kuririnda tubasize kwata umukumi no kwikabaringa mbundu so fare yo ne koraho neza kutaro wa state ka okwabura abanyabuzari ba nyakufa nabagira ngo ikikozurwa ha muntu wabo bobire buryo bwise bwenyene abina muhunga we yamwibisa Yamuterisa siri mu kandi umuntu yakunjira tushimirwa n'umutera cye isasa wamutire no mutero guru to kutera cyo ebikorwa ebi umurakazo nibyeyongera kandi umwaka uguhwire umburuzi akaterwa amasaso muri nkungu nawe yaferaho amakuru agagasha kwa Richard Nahabwe umurakazo